Yabetala po kimi sa ting mga tabi parang karelang kaya donan. Kapasalamatan ng Cherilyn Malit and Family, Celine and Leon Watson, Jen and Sherin Malit and Family, Amelia Perez and Family, Ronald Perez and Family, Arvin Perez and Family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Cheris Castillo, Neil Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Therese Madison Castillo, Pio Sky Coroa, Sonia Hogan, Regina Quiason, Perla Pacho and Family, Jean and Alex David, Iris Yabot, John and Joseph Maro Pacho, Jean Aguirre and Family, Regina Rodriguez, Ian Alde, Marian Torres, Edith Avendaño, Leslie Myra Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Maluntag and Family, Nelly Santos and Family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Rose B. Pascua, Rolando Pineda, Emerald Lydia Paras, Alice Eugenio and Family, Corazon Villar and Family, Daniel Enriquez Family, Mason Nito and Family, Seferino David, Liz Aquino. Para kingaldo kay Baita ng Erin yun, Alaksamana. Paring kapag nasaan ng Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Atty. Arnel Manaloto and Family, Carl Joshua Malit, Joanna Maria Baristo, Nera Luis Garcia, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio Family, Martin Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and Family, Yolanda Yu, Chandler Antanoeco, Sai Garcia, Jose Balboa, Alma Perez, Abigail Ferrer, Alfredo and Sandra Salazar and Family, Jonathan, Shane and David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and Family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, JKM Dialysis, Kelsey, Colin Mabuti, Aurora Dongkan Family, Milagros Jamson and Family, Bobby Cortez and Family, Roel Bizon and Family, Wins, May Ali Katakutan, Eileen Katakutan, Edith and Yuto Yoshida, Eric and Erin Luna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Rodi and Aida Aquino, Jody Wampunsalan. Para king malawang kapaldanaan ng Flor Malit, Elisa Yabot, Consolacion Yabot, Violeta Ibay, Mary Ann Elmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Bernice Canta, Olive Pasco, Florentino Aison, Rosalinda Dato, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Crescencio Edo Leon Balmaceda, Teresita David, Hasmin Gosyang, Det Enriquez. Pangalita lapot ng Galadwada, Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabot Jr., Francis Kayabot, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arden Bunyag, Edwin de Ramos, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sunny Tinka, Vicky Manalili, Adelina, Antonina, Joseph, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rufino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabali, Anatolia, Sister Aurora, Eduardo, Maria Reyes, Pablito Mesa, Teresa Tapang, Elena Ponte, Ricardo Garcia, Rupina Angeles, Francisco Angeles, Rosa Aquino, Erasto Aquino Sr., Masaggio Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado Clara Tanueco, Abel Tanueco, Gabriel Coronel, Lisa Aquino, Lisa Dizon, Paul Dungca, Bren Rivera, Loela Castro, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tubiera, Dolores Calulo, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Bendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Bendaño, Amanda Saguban, Marieta Bendaño, Vincent Benavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Vivian Julio, Robert Dabi,
Restituto Jr., Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Emilio Dungca, Antonio Dungca, Alfredo Aison, Amelia Ignacio Giao, Ernesto Naurea Ponsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Edita Ponsalan, Denancio Adan, Yolanda Adan, Eva Asahar, Dolia Kilake, Miling Dulake, Dolia Dulake, Emelda Monte Hermoso, Gloria Samonte, Ricardo Soto, Roberto Jamson, at ding maldang kaladwa ang mga langking pakalulo ng Ginoo. Yung magmisata mo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Poning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antimorin. Si siyantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran kapatawaran ni malugutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal misteryo. Ginuy kang minye kang San Roque, ban maging alimbawa ning lugud keka at karing kaparaming tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Ginoo sinabi mo, ingnan man daptan mi karing pekamalati karing kapatad mo, kaya kami depatan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulo. Ginuy kang minyete tagan at minantabi kang San Roque, ban lubos sumuyo karing taong bigpaning salot, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupain tutu, pakaluluwa nakatamot, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana, king biye alanangga. Amen.
Diyos, tuturo mo kaya kami, king ding kautusaning banwa, mabibilog la king lugod kaya ka, at lugod ka ring paraming tao. Kapamilataning pamanukimi, king alimbawa ng San Roque, king pamisane, karing dapat lugod Kristiyana, mabilang kaya sana, karing mi panwanan, king kaya kang kayarian. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Ezekiel. Pasibayo yang migsalita kanako ing Gino, ngana, anak ning tao, ipakilala mo king Jerusalem, ing makasu nung nano ing sasabyan na kaya, ning ginong kayang Diyos. Mibait ka king labwat ning kanahan. Metong yang amoreo, itatang mo, hateteya, iimamo. Kanitang mibait ka, alamang memulot, memutot king kekang pusat, o menos, o mengos kusasin, o memalot keka, king lampin. Alame tumang melunus keka, bandaptan na mo sa keka, ing sanuman kareti. Kanitang mibait ka, alame tumang makiburi keka, miyugse ka king metong amaluwalas amarangle. Kanita na kuman linabas, at ikida ka, kaso-kaso, king sarili mong daya. Makabalot kang daya, at eko ayam-yam, ingera ka, iligtas. Peparakgulda kang anting metong amalabong at tanaman. Meragul ka, at mesikan, ampong mitas, at meging metong kang dalaga. Masinting ya ubuging salo mo, at makaba kabuak, dapat lubas ka. Inyang pasibayo kong linabas ka rin, apansinan ko, king dinatang na ing oras, asukat na kang malsinta. Binalot ke king kanakong imalan alubas mong katawan, at pengako kong luguranda ka, kesalda ka, at meging kanako ka, ngana ning Ginong Diyos. Inyang pasibayo kong linabas ka rin. Kay ba't nanita, kinangwa kong danom, inos ko, ing dayang at ka. Kiskusan kong larong olibo, ing balat mo. Pepa imalanan da ka, king imalan, abinurdahan. Dininanda kang sapatos, amegawa, king peka masanting diling balat. At dininanaptas, king buntok, amegawa, king mapinong linen, at metong abalabal, amegawa, king seda. Pepa suluran da kang pulseras at kwintas. Dininanda kang singsing para king arong mo. Tingga para karing balugbog mo. At malagong korona para king buntok mo. Pela mo tiyanda ka karing ginto ang pong pilak. At parating misusulod ay malan alinen. Sedang binurdahan. Mengan ka king tinape, amegawa, king peka masanting ayarina, at atin kang pulot panilan, ampong larong olibo, ban magkabiyayan mo. Alang kapara ing leguan mo, meging metong kang reyna, mibantog ka karing sablang bansa, ulinin ang ganap mong leguan. Uli nga ako, pepalago ke ka.
iti iyang sasabyana ning Ginong Diyos. Dapot, gewa mong puhunan ning leguan mo at kabantugan. Ban matudod ka king siping na, ning ninumang lalaking lalapit kaya ka. Dapot, pakundanganan ke, ing kasunduan agewa ko kaya ka. Inyang kayanakan ka. At kambe mo, gawa kong kasunduan, amat manatili king kapilan paman. Patawaran ko ing sablang kasalanan, adepat mo. Dapot, mula kelingwan deti. At king dine mo, meman, ako ang abuklat, ing asbok mo. Ing Ginong Diyos, ya ing magsalita. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Lipat ning nimwa ka kanako, ngeni pamatulan mo ko. Lipat ning mimwa ka kanako, ngini pamatulan mo ko. Ing Diyos ya ing talapagligtas ko, ya ing kakong panaligan. At ala na akong pitakutan pa. Diri na akong sikanan, ya ing kanakong kaligtasan. Nung makananong makaibiyetula, ing danom king mau. Lipat ni mimwa ka kanako, ngini pamatulan mo ko. Pasalamat kayo king Ginoo. Maus kayo king kayang lagyo. Ibali tayo karing sablang bansa, ing dapat na. Ipamali tayo, ban mi paralangan, ing lagyo na. Lipat ning mimwa ka kanako, ngini pamatulan mo ko. Dalit kayo king Ginoo, uling ning mayap adepat na. Pabustan yung iting balita, miras karing sablang bansa. Pabustan yung ing banal, balang metong king Sion, kuli sakya at dalit. Uling marangalya, ing banal ng Diyos ning Israel, at manok nangan niya, busal, dingkeyang memalen. Lipat ning mimwa ka kanako, ngini pamatulan mo ko. Parangalantaya po ing maya pabalita. Bangka kulang akit ting makapagmulala ng katutuan ning kekang kautusan. At keka antimuri. Pamamasaking maya pabalita ag pangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panaw na ita, ding mapila na pariseyo, linapit na kang Jesus at burireng pakirakpan king pamagsalita na. Ngarang mengutang kaya, paintulot nawari ning kakatamong batas ing idiborsyo ning metong alalaking asawa na paulining sanumang kasangkanan. May kibatsay Jesus. Eya pawari abasa ing antikaniting kasulatan. Kanitang kamumulan ing miglalang gewa na lang lalaki at babayi. At nga nang sinabi, ulinita,
ing lalaki lakwa ni tatana at iimana at makyabeya king kayang asawa at ilang adwa maging metong nalabo. Inya nala adwa nune metong nalabo. Ulinita in tao eno malyaring pikawan yan ding pisan metong ning Diyos. Ding pariseyo kitang dakaya lumakanyan bakit inutos ng Moises kinging metong lalaki bayo na kawanyan ning asawa na kailangan dinane pang katunayan king pamakiwanira. At kay ba't malyari na ning kawanyan? May kibatsi Jesus. I Moises pepain tulutan ng idiborsuya ing asawa pauli na ning kesya san yu buntok. Dapat makanyan kanitang ninuna. Inyangin sasabihan ko kaya kayo. Nino mang midiborsyo king kayang asawa samantalang iti naman migtaksil at kay ba't may kiasawa ya king aliwang babae mikasala yang pangalugod. Ating lalaking makyasawa king babaeng kewan niya na ning asawa, mikasala yang pamakipangalugod. Sinabi ra ding alagad na kaya, no makanyan, ing sukat tukyan tungkol ka ring niyasawa, masanting pang makyasawa. Pegibat ng Jesus, bala na ang tao, malyaring makatanggap king sinabi yu, nunereta mong pagkaluban ng makanyan ning Diyos. Uling miyalwala ating kasangkanan nung bakit ating taong makyasawa. Ating makyasawa uling katutubura ing makyasawa. Ating namang makyasawa uling ding aliwa sa saryandong papakyasawanan. At ding aliwa lamakyasawa alang-alang king pamag-ari ning Diyos. Itang malyaring tanggap kaniti, tanggapana. Ing mayap ng balita ng kakatam kaligtasan. Kapurian ke ka, O Kristo. Maya babak po kaya kaya. Kumusta na po? Kwento. Minsan po, dinimanda ni Madam si Inday at nung nasa korte na sila, tinanong si Inday, bakit mo nagawang itapon sa bintana ang inaalagaan mong sanggol? May galit ka ba sa amo mo? Sumagot si Inday, wala po. Ginawa ko lang naman po yung inutos ni Madam sa akin. So yung judge, sabi niya, ang ibig mong sabihin, ang nanay ng bata, nag-utos sa'yo na gawin mo yon? Opo, sabi. Nag-react po si Madam. Sabi niya, hindi po totoo yan. Ba't ko naman ipapatapon yung anak ko? Tapos sabi ni Inday, totoo po yan, Madam. Nakalimutan ba ninyo yung sinabi niyo sa akin? Ano sinabi ko sa'yo? Sabi niyo po sa akin, kapag naubos na yung pampers ni baby, ihagis mo siya. So hinagis ko po siya sa bintana. Sabi, Inday, ang bobo mo talaga. Ang hagis, brand ng disposable diaper yan. Tapos sabi ni Inday, Madam, malabo kayong mag-explain Sorry po, nagawa ko yon. Gawa na lang kayo ng ibang baby. Yan. Di ba kung minsan po kapag nagkakalabuan na yung relasyon ng mag-asawa, ano pong ginagawa? Tinatapon na lang yung pagsasama. Yan po yung topic sa gospel. Mangutang da, payon tulutan na, ning batas tamo, ing idiborsyuya, ing asawa. Kayo po gusto niyo yon? Dito po mag-agree ken, balo ko na nung naning sitwasyon niyo. Di ba? Kasi kung okay kayo, aisip yung itang divorce, hindi. Pero ngayon po kasi dahil nauso na po yung mga disposable, sa alberary psychologist, iteng mita ng kaya katabo. Uling patse, kay ba't may ginamit, uling alanin pakinabang, ugsemo nemo, disposable, spoon, fork, plates, baso, mga yan. Kabat nanwaring reason at mag-sort tamo kayong disposable, practical mo. Kaya yan din po yung di ba? Itang argument maging practical tamo. Nung mi kasunto, o tayo paborin mi kawani, kaburi yung mi papatela aldoldo. Yung tanong, ano na ba yung estado ng pagsasama ninyo? Kumusta na po yung relasyon nyo? Okay pa? Kasi di ba, inilalarawan daw ng mga kantang simbahan yung estado ng relasyon. Kapag boyfriend-girlfriend, ang maririnig mong kanta, purihin ng Panginoon, umawit ng no? Nagagalak sila, masaya sila. Uling patsemikit la, kikilig la pa rin. Tapos kapag kinasal na, nag-iiba na yung kanta. Nanigay, Gloria, Gloria, Nina. Gloria, Gloria, tang masaya.
Ulimiyabe na lang. Pero kapag nagkakaroon na ng problema, ano yung kanta? Panginoon, maawa ka. Yan. Kapag nagtagal-tagal pa, tapos mas gumrabe yung problema, ano yung kanta? Kunin mo, O Diyos. Yan. Di ba? Pangadi mo kung nanananing apong gining asawa mo. Ayun po yung gusto natin, itang mawala Kaya kung pwede mong iugseya, iugse. May isang kanta na nilalarawan yung itang mabuyang pamiyabe. Alam ko po na madalas kinakanta po sa karaoke ito. Ano yung hula po ninyong kanta? Sabi niya, Lunes, nung tayo'y magkakilala. Martes, nung tayo'y muling magkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, ay inibig din kita. Biyernes ay puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado ay biglang nagkatampuhan. At pagsapit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan. O kay bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo'y sadyang kay bilis din. Natulog akong ikaw ang kapiling, ngunit pag... Akalong kaya po lyrics. Diba? Ang bilis ng iyong pagdating, ang bilis din ng iyong pag-alis. Disposable relationship. Yung mga relationship na hindi nagtatagal. Di takmong pamikasundo, may kawani na. Kaya marami pa yung nagtatanong, ot kakasal ko pa? Ot kaburi yung tatali yung sarili yo, king meto nga relasyon na panghabang buhay. Sabi dapin, nung ko mikasundo, ot pwedeng mikawali na mo. Maging practical tabo. Itapurin ko tang king ebanghelyo. Malyari na yung kawanyan ning asawa ni king nanumang sangkan. Na sabi ng Jesus, ali. O ti Moises sana. Naning pekipat na ning ginuta mo. Pauli na ning kasyasan yu buntok. Totoo naman, masyasta buntok. Etang makiramdam. King wisdom dareng matwa, king wisdom na ning apong ginu. Lamin niyo po kasi, king meto nga relasyon, itang tula, itang sense of security ng Biena, patse kasal na kayo. Bakit? Uling tang pamiyabe yu, permanent siya. Ating lulugod kaya ka, ating mami importansya kaya ka, on a permanent basis. Pumakatakot itang anytime, pwede nakakawan yan. Di ba lang sense of security? Pero namin dapat gawan, siguradwan nyo mo, itang luluban nyo. Eko, dalas-dalas. Uling yung metong nga tao, pwedeng isubli. Naman pwede, di ba? Itang ingasawa mo, dalameking baleda, kapat sabi, hindi na pinganak yo. Tiya po diferensya. Expired na po lagu. Ang papayin kayang panga-sexy. Eko na buri. Di ba kung makanita, makalunos siya. Makalunos kayo. Kareta pong miyasabang miyabe pangemi, sumagi na ninda kala maging problema, ko-congratulate na kayo po. Pwede pong palakpan tala. Baka tapo damdaman nyo na, itang effort, totoo naman, yak po, dinagol ko kimeto nga pamilya. Akakit ko po na, kay pachete, mi kasunduri mami kong po yung daddy ko. Pero, ela po, ikawani. At ipa pong problema na matindi, na talagang mixed-stick laking metong at metong. At this nanda pa pitang 50th wedding anniversary da. Atin pong forever, panwalan nyo. Nung, panigobran nyo. At ipa pong lalapit ka na ako, among pangadiyo po na sana may kajowa na ako. Kaya pit ko kutang ko, totoo, bisa ka pa? Kapat, nano pang bala ko, ay, buri ko po kasal kami po king kaya. Talagang maniwala ka pa king kasal? Yak po ka buri ko po manita. Patsi maniwala la pa king kasal. So, reta pong metwa na ken, lumwal kayo nung bisa ka makyasawa. Mag-ayos kayo, magpaganda kayo, magpaligaw kayo.
Among man po apapansin. Magpapansin kayo. Kahit po yung babae, kasi retang aliwa, sabihin daw, ay among, dalagang Pilipina. Yun naman papa-obvious. Mabigyan kayo mong hint. Kunyari sa office, at ikong type ang ka-opisina, magpapansin kayo. Ano daw ang dapat gawin? Mo muna, mag-beautiful eyes ka. Itang potang may kaya kayo. Itang kanya. Itang. Alitang kaya, kinanya ka, ninano ya, may puling niya yata. Ano niya? Itang, okay na. Tapos pag hindi ka pa napansin, dagdagan mo eh. Ibig kaya naman, you wet your lips, ana. Tama niya. Pero, tamo simple. Pati na ka pa pinansin, kayan may pamyalungan may buwak mo. Di ba may mga babaeng gano'n, tang pa niya. Yan. Pag hindi ka pa pinansin, pag sabay-sabayan mo, labing tamin nung nakapansin. Pero mamulaya palawat kaya. Yan. So, ini pong pamiyasawa. Ita po yung lawenta mo, itang word asawa. Baka manikwata mong message. Sino ba yung asawa? Yung asawa, yung tinangi mo. Di ba? Yung minahal mo, pangalawa sa may kapal nga napin itang metong kanta. Iniharap mo sa dambana ng Diyos. At pingakwanan mong luguran me forever. Until death do us part. Pero totoo naman, may panahon na may nagfe-fade. Kitang salitang asawa, A-S-A-W-A, kapag po nawala yung unang A, ano po yung mababasa? Sawa. Kuminsan, dumarating sa puntong yon, nagsasawa kayo sa isa't isa. Pero, atin talagang part na magbayo. Pero balikan niyo mo, nanitan reason, o kinasal kayo. Di ba? Uling kaluguran yung metong at metong, no matter what. Tandaan niyo po, yung pengako yu, alin naman po tang okay ng sitwasyon. At niya pong part na for better, for worse, in sickness, for poorer. O reta po, sana yung tandaan niyo. Karetang sitwasyon na reta, karin nyo talaga apatunayan, ing lugudyo, king metong at metong. Kapag nawala yung unang dalawang letters, A at saka S, ano yung matatagan na, matitira. Anong word? Awa. No, maawa naman kayo. Kanino? Sa mga anak ninyo na mumuna maging biktima nung mikawani kayo. Awa, yun din pong ibigay nyo sa isa't isa. Putang natin yung pamagkamali, bigay nyo yung awa. Magpatawad kayo, magpasensya kayo. Kapag yung unang tatlong letters yung nawala, yung matitira na lang, W at A. Ano po yon? Wow! Yan eh. Okay muna, gumaga kayo. Gumaga kayo. Pero sana, makita ninyo kung anong first three letters, asa. Manatili kayong umaasa. Hope. Kasi, nang kinasal kayo, pabasbas kayo, king apong gino. Pero sabihan, pati kaya ba yung apong gino king relasyon nyo, anything will be possible. Kasi ita naman talaga yung pangako na. Potang kaya ba may Diyos, at may buklat na dalan, paralan, baka kami kasundo kayong pasibayo. Kasi pati may wala yung apong gino, talagang alanin pag-asa yung relasyon nyo. Umasa kayo na magiging ayos pa ang mga bagay-bagay. Umasa kayo sa pagpapala ng Diyos na gagabayan at tutulungan kayo ng Panginoon para maging ayos na naman. Nasa pag-asa po, kaya yung iba hindi sumusuko. Nasa pag-asa kung kaya't yung mga mag-asawa ay nagtatagumpay. Kaya pong question, why not allow divorce? Because it is not holy. It may become legal, but it will never become holy. Makalisyaya, kitang dapat at usto. Ugaling apong gino. Kasi yung ugali na ng apong gino, kakawani, sasawa, susuko. Gawin nyo, may kakasalata mo parati, pero kaluguran nakatampa mo rin. Nakatamuogse, nakatatabili. God is not condemning the separated,
but He is affirming His presence in those who choose to stay together. Gusto ko pong balikan yung isang kwento nung nag-Jollibee kami. Kwento ko na po kayo. Dito pong couple na matwa. Napansin ko po yung nag-order sila, isang burger, isang fries, at saka isang soft drinks. Tapos pumunta sila dun sa table, tapos harapan sila. Tapos ginawa ng lalaki, hinati niya yung burger. Tapos hinati din yung mga fries, no? Tapos tinulak niya yung tray dun sa asawa niya, sabi, kumain ka na. Tapos habang kumakain yung babae, nakamagsid lang si tatay. No? Tapos uminom ng soft drinks niya. Tapos nung nahati na yung soft drinks, naubos na rin yung parte ng babae, itinulak niya, papunta dun sa lalaki. Sabi niya, kumain ka na. Tapos, ay, sandali lang. Sabi niya, tinanggal niya yung pustiso niya. Oh, suot mo na to para makakain ka ng mahusay. Kaya pala sabi, mama nga na, ala yung pustiso yung metong. Kapag nga nila lalaki, ay, may natirang fries at pustiso. Di ba po kanyaman itang may papangat mo, nung naitang kulang, punan nung iba. Ito po yung pagka nakakarinig pong may asawa. I-recall po natin yung pinramis nyo. Sabi niya, grant us, Lord, to be one heart and one soul from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Yung pinangako po ninyo hanggang kamatayan. At nung balo yun na no choice na dapat miyabe kayo panghabang buhay, gawin yung lahat ng paraan para maayos ninyo yung mga gusot sa relasyon ninyo. Nung ating pamikasundo, eko susuko, eko mi panyubli, at eko tatabili. Amen. Talakad ko po. Kapatad, mitpong kapanaligan talang ipalad king Ginu, ring kakatang panalangin, pakiramdaman no ring mamaus kaya. Ngata mo manalangin, pisan metong mo kami, king lugod o Ginu. Pisan metong mo kami, king lugod o Ginoo. Para king metong balayaning Diyos, sana apalaganap dala at asane king biera, dingaral ng Yesus, dikil king gusto, at marangal a pamibyebye ning pamilya. Ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo kami, king lugod o Ginoo. Para ka ring magsadyang kasal, manano na sanang pakibalwan dang miyamasamas, ing katungkulan dang tanggapan, at tiyagpang ing karelang paintungo labye. King kaburyaning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo kami, king lugod o Ginoo. Para ka ring pamilyang Kristiyana, sana manatiling lang tapat king metong at metong, midamayan king tula at kasakitan, at mibyebye king pamisan metong at lugod. Ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo kami, king lugod o Ginoo. Para kaya katamong makatipon king pamagmasusingiti, sana ataguyod tala at apairal ding makakristyanong tuntunan at gawi king pamibyebye at ingatan ing dangalan ning pamilya, laban karing maling kaisipan. Ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo kami, king lugod o Ginoo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O ipaming malugod, biryan mo ing nibayitya ing kang anak ban mi katawan tao, at mi payalalam king pamaningat di Jose at Maria. Maging uliran mila sanang ingalimbawa ning banala pamilya ning Nazaret. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Holy, holy, holy.
Madalain kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos ipang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning Ginoo din daong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ing mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimigla lang, tanggapan mo sana reting ayon ng kaya kang balayan. Ike sana magmasusi king lugod ng kaya kang anak at tutuki king alimbawa ring kaya kang santo. Sumulong kami king lugod, keka at king metong at metong. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at ilya kaya kayo. At keka antimurin, Yat na yorem puso yu. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alanang at lubos mayupaya. Babayo ming Santa Iglesia king balang panahon kapamilataning pamipaltomong lalaki at babaying makapasubali king kabanalan, babye patutu king kaya kang alangkupa sa lugod. Agyaganda kami kapamilataning dierang bayani at sa saupan kapamilatan ding alang likad ng panalangin ban, maging mabye king tanda ning magligtas mong upaya. Ulinita kambering koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makiabelantok ng babya kapurian kaya kat ngaming pupuri. Ikaing pani bataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mula reting ayon king espiritu muban para kaya kami malyalang katawan at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan kinwaning tinate, pepasalamat siya keka. Piraso ne, binyan na rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan kananye. Iting ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman. Kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong dayaning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kay para ka rin dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasalpantayanan.
kamatayan at pamanyubli ng bebya ng anak mo. Daraon nga kaya kayong tinapi ng diating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, impepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan may ipa ing Santa Iglesia mong makalagan at king meto yatuban may ganap ya king lugod kambe ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo at isablang pari. Ganakan mula naman ni kapatid ming pepay nawan na at maninayang subling miye at isablang mayango na piye. Tanggapan mo sana king madigaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king diye ala ng gaban kayabe ng Maria, ing birhenin duning Diyos, kayabe ng Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol at isablang santo, lalo na San Roque, at tinupad king malmong kaburyan. King kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu. Pupuriyan dakat parang alan, manggaman king alanangga. Panaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon ni Ban, king kasopan ning kiyakang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambe ni maligayang kapanaligan king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, badi ako kaya kayo. Ginuya mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, lunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan me, ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakitan ni kakamet ng tamking kapayapan. Amen.
Ginoong Heso Kristo, in Kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan na ningyatu. Mapalad rin mayaos makisulo king apunan ning Kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kero, dapat iyag kasmiyang amano mo, kumayap na ako. Meron po tayong second collection para po sa parokya ng Holy Rosary Parish sa Masantol, ay nana kasi? Malusak, sa Malusak po, Kempong Sasmuan. Ito pong coastal parish na para po makapunta ka doon ay magbabangka. Atche po? Ha?
At siya po yung Paris Prisda. Ayun po. Thank you po, Father John. Good morning po. I am Father Raven Garcia, the current parish priest of Santo Rosario Parish in Malusac, Sasmuan, Pampanga. Celebrating its annual feast this 2024, the Santo Rosario Parish Malusac, Sasmuan will be spearheading the third fluvial parade entitled Libad ning Birhen ning Santo Rosario, Lepanto Festival, to commemorate the victory of the Christians over the Turks during the battle in Lepanto in 1571. So magaganap po ito sa October 19, 2024 at Malusac, Sasmuan, to be followed by other festivities on October 20, 2024. Such a celebration would incur unavoidable expenses like stipends for guest priests and bishops who will preside over the Eucharistic celebration during novenas and fiesta, and some others. Since our parish is the smallest and one of the poorest parish here in the Archdiocese, and most of the people living here in this coastal area are fishermen, we cannot make this celebration possible without your assistance. So nandito po kami, kasama ko po yung mga sakristan ko at yung sekretary ko para po kumatok sa inyong butihing puso upang humingi po ng tulong at suporta para po sa aming parokya. No po. And we would be very happy and grateful for any amount that you would be able to share to our parish. I would like to thank Father Rafi, our rector here in this Apu Mama Kalulu Shrine, and of course, Father John, our Mass Presider. Among salamat po sa pagkakataon. May God, who is the fount of all goodness and generosity, bless you. Maraming salamat po sa inyo. Meron po tayong bisita mula sa Mary Queen of Heaven Missionaries, mga nakapink. Ang kanilang misyon ay sagipin at tulungan ng mga kabataan at mga kababaihan biktima ng prostitution, sexual abuse at human trafficking. Ang mga madre kasama kanilang lay volunteers ay bumibisita sa mga bars club at mga patay-sinding mga lugar upang sagipin ang mga biktima na nais magbagong buhay ng kanilang mga tinutulungan. At kasalukuyan nasa loob ng Home of Love, isang rehabilitation at livelihood training center. Humihiling sila ng ating suporta sa pamamagitan ng pagtangkilik at pagbili ng kanilang mga religious items na nakadisplay sa harap ng ating simbahan. Ano man ang malilikom na halaga ay gagamitin upang maipagpatuloy at masustain ang kanilang apostolate at ang mga programa sa loob ng Rehabilitation Center. Save a soul and gain a new. Maraming salamat po. So ito pong panagat na pong Father Raven Garcia. Siya po yung isa sa mga archdiocesan exorcist natin. Ito pong magtabing demonyo. Nung kaya bebeng asawa yung pa, bendisyon niya bata. So kapatid king pangapari, Elian po kapatid king pangapari, no, kapatid kaya rin po king makintaba bumbunan. Po. Ano nga pansin? Pareho niya. Anyway, supportan tala po at sila po rin kaya beda ka rin nung ati ko pong puring i-donate para karetang-karelang projects ngayon yung fiesta. Talakad ko po. O ipaming malugod, mananasan ng ikeng mipasiknangan kapamilatan dareting misteryo, atok yan mi ngalimbawa ng San Roque, asinang bakeka, kambening lugod, at sinuyo king balayan mo, kambening kaya panapilubluban. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman at ilya kaya kayo, At keka, Antimurin. manalangin tamo. O malugod po mamakalulu, pisyag mo, kambening banala krus, ingalang kupa sa lugod mo, king bale na iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapot panalangin, ding balang metong kaya kami, ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbeking alubang lugal, ding mag-board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalugyo po yung kayaduan na nalalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapandang mitmong kapasalamatan ingkalam na ating utang aluba babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ng lugod na kaya kayo.
Kapamilataning bendisyon iti, aga nakadasaning pangako daking binyag na ika mo kabuting karelang luguran at suiwan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu, Pakaluluwan mo kami. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupain tutu, ingib pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umenaking kapayapaan ng Kristo. Salamat kin Diyos. Maya babak ko. Maya paawak ko ako.